Tobela go atamisha go mo ke Paulos Mangae Khatliso Manzeni go tswa faseng la Tsimanyana. Ke tlile ka mo ga moremi ke ne motho a tsonya go ke badimo. Ke tlile ka mo ke sokola ke le bothateng ke sa kwishe gore eng keng. Go na le diphoso tse ntse go ba tse ntse ke di khathileng tse be di sanya kereng. Ke le ka gare ga yona tiragalo ya sedimo banngwe ba ntse ba nkisha fase le godimo. Mara ke ile ka re go tla ka gare ga la pala ga moremi ka hwetša thušo ka hwetša tsela ka hwetša tlhatlho e botse le hono ke sho ke fodile ke monna ke aka gae ge le mpona ke apere moaparo ko aperego gora gore ke feditše dilo tša ka moka malwetši a ka ba ntshwenyang ditiragalo tše ka moka be ke dirang tša go tshwenya di ile di fedile ke fodile badimo ke a goroga le hono ke gorogela faseng la Tsimanyane ke gorogela faseng la Tsimanyane ke nna o ke sho ke kaone ke fodile ke gabotse ke tsene ka mogara la pala moremi ka la 23 September 2023 ko goroga le hono ka di 12 tsa April 2025 go malwetši wa bantla ishago ka moka le tsebe di ntshwenyago ka moka ke di phethile phethetse ba kgalaiwe ke feditše ke a tloga kwele ke ya ka gae ke re ga re kopaneng gona ka Tsimanyane filong leo ke tla beng ke gorogela ntshe tše botse ba ntiretse tšona ka lapeng la ga moremi ke sa ba lebale le bona ke ba leboga ke re modimo a ba godiše ebile ba dire ka go loka tše re di bonago ka mo ke makatso tše kaone setšhabeng le nna ko mongwe wa bao ba fodilego ka gare ga lona lapa le ke a leboga ke re šateng.